kibuga bikamuhesha gutsinda. Uyu munyabigwi rero wakiniye Bayern Munich ndetse akaba na mana y'ibitego mu gihugu cy'Ubudage, yatsinze ibitego 735 aho mvugira ahangaha. Nguhaye ikaze wo kurikira UC Sport TV, nitwa Shira Pelé. Ni umwanya w'ibiganiro bitandukanye bikugeraho kandi bakugeraho bimeze neza. Nanizere ko ubuzima bwawe bukomeje kugenda fresh sana. Nizere ko wamaze gukora subscribe, nizere ko wamaze ndetse no kubiri no kugenda uterekaho comment ndetse unaterekaho like, unaterekaho ikintu bita share hirya hino kugira ngo abadukurikira nawe waduhisemo bamenye ibyiza wabatanze uko bingana. Nizere ko umaze kudukunda. Rero uyu munsi tuje kuganira ku kigiye kukubwira abakinnyi 10 bamaze gutsinda ibitego byinshi kurusha abandi. Nizere ko rero udukunda cyane kandi nizere ko wamaze kuduhitamo. Niba uri mu Rwanda, niba uri hanze y'u Rwanda, imigabane itandukanye, umugabane yenda tuvuge niba uri muri Amerika, niba uri i Burayi, ubwo ni muri Europe niho nshatse kuvuga, niba uri muri Afrika, East Africa, ibihugu duturanye bya hano hafi, nizere ko ukomeje kugira ibihe byiza kandi nizere ko ibyo tuguha bikunyura. Wanaduhereza ibitekerezo muri comment ukatubwira icyo ushaka twazakubwiraho ubutaha kugira ngo tujye twibanda ku byifuzo byawe aho kugira ngo twibande ku byifuzo byacu. Uretse ko nabyo ibyo tuba twabahitiyemo tuba tuzi ko mubikunda kandi munabya appreciate cyangwa se mubikunda cyane. Ibitangaje nuko Lionel Messi atari mu bantu batatu bayoboye abandi batsinze ibitego byinshi mu mateka ya ruhago hano ku isi. Mu by'ukuri rero iyo urebye abakinnyi bakoze amateka mu ruhago yiyeguriwe na benshi mu mateka y'imikino iba hano ku isi. Ruhago ni umukino cyangwa se football ni umukino umaze gutwara imitima ya benshi hano ku isi. Abenshi banavuga ko ari wo mukino ufatwa nk'umwami w'indi mikino hano ku isi. Iyo urebye rero amateka yawo kuva wamenyekana mu myaka ibinyejana bishize, buriya ntago ari abantu benshi batsinze ibitego byinshi, ahubwo abake muri bo 10 ba mbere mbafite hano imbere yanjye. Ariko Lionel Messi n'abandi nkabangahe ukeka ko baza muri batatu ba mbere nta barimo. Urase Lionel Messi ngo ari ku mwanya wa kangahe, Cristiano Ronaldo ari ku mwanya wa kangahe, ese ninde uza ku mwanya wa 10, ninde uri ku mwanya wa mbere? Nizere ko rero ukomeje kudukunda, kora subscribe twigendere, uraza kuba byiza cyane kurushaho. Uyu mukino rero ugizwe cyangwa se uyu mukino turi hano ku isi twireba twese ibihumbi n'ibihumbagiza amamiliyoni menshi ari hano ku isi. Ni umukino ugizwe n'akabumbe karimo umwuka gasaba ubuhanga kugira ngo ukiruke inyuma, bikaba agahebuzo iyo gahuye n'umusore cyangwa inkumi mu bavukanye itaranto yo kugatembereza hano ku isi. Mu by'ukuri rero umupira w'amaguru cyangwa se ruhago soka nkuko benshi bakunda kuyita, nakabumbe gakomeye cyane kandi gakomeye kuno mubumbe n'ubundi wacu kuko kamaze gufata ibitekerezo bya benshi hano ku isi. Mu by'ukuri rero abenshi bawita kabumbu n'andi mazina menshi ukurikije uko indimi ziri hano ku isi zibigenda zibisigura cyangwa se zibisemura cyangwa se zinabivuga. Ni cyangwa se n'umukino umaze kwihebera cyangwa se umaze kwihebesha benshi. Abenshi barabetinga, abenshi bagakubitaho ngo barebe barutahizamu bakomeye ku isi cyangwa baninjiza n'amafaranga. Ariko akenshi umwe atsinzwe biramubabaza kugeza naho ashobora kwiyambura ubuzima. Burya rero habamo amoko y'abakinnyi, imyanya babarizwaho cyangwa se uko bagenda barushanwa ni nako bagenda babyaza umusaruro impano zabo. 10 ba mbere ba nyiri imyitozo cyangwa se 10 ba mbere bakomeye ba mbere bateye agahinda amakipe babaga bahanganye nayo. 10 ba mbere bagiye banegukana uduhigo ndetse banyeganyiza inshundura kuruta abandi mu mateka ya ruhago hano ku isi. Ntahandi wabivana ni kuri UC Sport TV. Nizere kudukunda kandi wamaze gukora subscribe nkuko nabikubwiye haruguru. Urakeka ko ari nde uri ku mwanya wa mbere kugeza ubu? Bamwe bati Messi, abandi bati CR7, abandi bati Pelé. Ariko burya ku mwanya wa 10 hari wo bita French Dika cyangwa se French Dika bitewe nuko bisoma. N'umunyahongiriya. Uyu mugabo ukomeye, uyu n'umunyahongiriya koko yakiniye ikipe y'igihugu, ari mu bari n'umukinnyi ukomeye, ni rutahizamu amateka yise. Mu kinyejana kibanziriza icyo turimo yaciyemo uduhigo twinshi kuko uteranyije ibitego yagiye atsinda. Uyu mugabo yababaje abakeba ariko
imyaka yose yamaze mu kibuga ntabwo yoroshye kubera ko yatsinze ibitego 576 ku mwanya wa 10 hari ni umugabo ukomeye cyane. He is the second Hungarian with the most number of goals with hamwe n'ibitego 576 ni striker cyangwa se rutahizama w'ibihe byose mu gihugu cya Hungariya, ariko umwanya wa kabiri mu Hungariya bafite ibitego byinshi hano ku isi. Urumva ko ni benshi barutahizama babazwa hano ku isi, ariko ujya kureba ibitego byabo ba Mohamed Salah, ba Sadio Mane, ujya kureba ibitego byabo ugasanga ni duke cyane ku buryo utakwirirwa ujya no kubashyira muri 10 ba mbere. Uwo wari umwanya wa 10 dusangaho uwo bita Frank Dika, umunyahungariya wamaze guca agahigo ako kuza mu 10 ba mbere bafite ibitego byinshi. Ni UC Sport TV, nitwa Emishiramo Pereira. Hanyuma ku mwanya wa 9 hari uwo bita Torio Maravilla cyangwa se Maraviha uko wabisoma, ni umunyabrazil watsinze ibitego 588. Ni the legend when it comes the Brazilian football. Nukuri ni umugabo ukomeye cyane hano ku isi, uyu yakiniye clubs arenga 40 mu mateka y'igihe yamaze ashora cyangwa se ashorera aka kabumbe nakubwiye kaba mu mwuka, ukagenda kidunda ukadunda imbere yawe ukagashorera neza, wabishobora ugasiga benshi mu gihirahiro. Ibitego 588 yabinyabitse abazamu, arangiye atangira nk'uwabigize umwuga ndetse anarangiza nk'uwabigize umwuga, ishyize iherezo ku mupira we 2017. Ni umugabo ukomeye. Brazil murayizi mu mateka yayo yagiye itwara ibikombe byinshi hano ku isi, yagiye yibasira amakipe menshi yatsinda ku mikino ya nyuma, yagiye ikora udushya utazi cyangwa se utanamenye mu buryo kandi bw'inshoberamahanga, ku buryo Brazil yivuza hano ku isi abantu benshi bayumva cyane. Nudakurikira iby'imipira cyangwa se utaba muri hago ayumva kurusha uko we unayumva, kuko ni ikipe yagiye ikora amateka. Ku mwanya wa 8 rero hari uwo bita Eusebio, ni umunyaportugal yatsinze ibitego 623. Aracyafatwa nk'uwakoze ibyashoboye bake mu mateka y'umupira mu gihugu cya Portugal. Yabaye rutahizamu wakataraboneka kandi w'ibihe byose mu ikipe yitwa SL Benfica. No kugira ngo rero umenye ubukana yari afite, yatsindiye Ballon d'Or mu 1965. Wallahi. Cyangwa se urukweto rwa zahabu narwo yararwegukanye mu 1966 mu gikombe cy'isi FIFA World Cup. Afite ibitego 623, ntago bitsindwa n'ubonetse wese. Ni umugabo ukomeye, ni umugabo w'amateka kandi utapfa guhangamurwa n'ubonetse wese. Ariko umwanya wa 8, ku mwanya wa 7 hari uwo wita Jadi Mura, ni umudage German, yatsinze ibitego 735. Ni champion cyangwa se ni umugabo ukomeye muri championnat y'abadage bita Bundesliga. Ntiyazigera muri championnat rero y'abadage ntiyazigera hibagirana uyu rutahizamu warindwaga mubi, amashoti ye, amayeri, amacenga mu kibuga bikamuhesha gutsinda. Uyu munyabigwi rero wakiniye Bayern Munich ndetse akaba na mana y'ibitego mu gihugu cy'Ubudage, yatsinze ibitego 735. aho mvugira hangaha iminsi yamaze akina umupira, yafashije Ubudage kwegukana igikombe cy'isi mu mwaka w'1974. Urumva ko ntago aragafu kwimvuga rimwe. Mu by'ukuri urumva ko atari agafu kwimvugwa rimwe. Ntiyahagarariye aho kuko mbere gato muri 1970 yari yegukanye Ballon d'Or. He's the all-time leading German Bundesliga scorer as well. No mugabo ukomeye mu buryo yagiye ayoboramo championnat y'abadage Bundesliga mu mateka yayo, ntizigere mwibagirwa. Uri kumva cyangwa se udukurikiye uri ahantu hatandukanye cyangwa se uri hehe aho uri hose, nizere ko UC Sport TV ari number 1 TV kugezaho amashow atandukanye mu buryo bwinshi butandukanye, kandi nizere kubikunda. Kora subscribe, ndabizi ko udukunda cyane, waba uri mu Bufaransa, waba uri mu Bwongereza, hari amashampiyona akomeye ndetse n'ahandi hose ukurikiranira ruhago, nizere ko ari wowe wahisemo kandi hazajya hakunyura. Ku mwanya wa 6 nkuko ndi kubikubwira hari uwo bita Frank Puskas, ni umunyahongiriya, afite ibitego 746. The greatest Hungarian to ever grace the field. Ni umugabo wagiye uhesha ikuzo ikibuga cha Hungariya, kuko uyu French Preski yahembwe ko yatsinze igitego cyiza nkuko amarushanwa agenda abikora buri mwaka, nkuko buri mwaka bigenda biba iki gihembo yari cyegukanye. Ikindi uyu yari
nabyenda gusetsa kuko yatsindaga ibitego mu buryo bushekeje cyane kandi bw'ubukoryo, ibitego biryoheye amaso bigatwara imitima ya benshi. Yatsinze ibitego 746 mu mikino 754, uko yazaga ku kibuga yatahaga atsinze igitego. Ntabwo ni gake bari kubona atatsinze igitego uyu mugabo. He was the 3-time UEFA Champions League winner with Real Madrid and also Olympic gold medalist with the. Hanyuma rero uyu ndabikubwiza ukuri ko uyu yagiye agera ku nshuro eshatu ari kumwe na Real Madrid, ageze ku nshuro eshatu za UEFA, kuri finali eshatu za UEFA Champions League ari kumwe na Real Madrid. Ndetse kandi mu abantu bakurikiranira hafi bya Olympic cyangwa se byo marushanwa ya Olympic, ni umwe mu bantu bagiye batwara ibidari myinshi ku mu mateka y'irushanwa. Hanyuma rero ku mwanya wa gatanu rurangiranwa Lionel Messi, umunyargentine ufite ibitego 748. Messi rero ni umwe mu bantu bakomeye wagiye ucuduhirwa twinshi two gutsinda ibitego byinshi muri karabu yitwa FC Barcelona. Uyu we afite agahigo ko kuba ibyinshi mu bitego afite ari byo yatsindiye mu ikipe imwe iyo bita FC Barcelona, mu gihe azaba ataratsinda ibindi bitego mu ikipe yitwa Paris Saint-Germain azahora afite ibitego 788. Uyu we kandi gusa yagiye anatsinda mu kipe y'igihugu aho yanatwaye Copa America 2021, yanayihesheje kugenda igera ku mikino itandukanye ya nyuma, ari mu bambere batanze assist nyinshi mu kibuga, Ballon d'Or 6 na Golden Shoes 6. Ntabwo ari bike ku mukinnyi nk'uyu nguyu urangiranwa w'isi. Uyu nguyu abamwihebeye ni benshi, abakobwa, abakungu, abapapa ndetse n'abandi bose bafite abantu bakurikiranira ibya ruhago. Ntavuzemo abanyamakuru bagenzi banjye, ntavuzemo abakinnyi bagenzi b'abakinnyi babandi cyangwa se abakinnyi bagenzi be, akurikirwa na benshi kuko iyo urebye kuri Instagram ukareba ku handi hose ku Twitter, n'umugabo ukurikirwa cyane ku isi. Ibyo bigaragaza ubushongoro n'ubukaka abafite yageze mu kibuga ndetse n'amayeri menshi cyane atsinda mu bitego. Uyu mugabo biragoye kumufata, abadefenseri bamuzi barabaguha ubuhamya kuko agenda agora abamyugariro ndetse n'abazamu b'amakipe bahuye. Ku mwanya wa kane hari uwo bita Joseph Bican, n'umunya Czech Republic, yatsinze ibitego 759. Joseph Bican cyangwa se uwo bita Joseph Bican amaze igihe kinini ari we uyoboye abafite ibitego byinshi mu isi ya football. Yatsinze ibitego 759 mu mateka ye ari mu kibuga. Bican kandi yakiniye koze agashya ubwo yakiniraga Slavia Prague, yatsinzemo ibitego 395 mu mikino 217. Gutsinda ibitego bigiye gukuba kabiri imikino wakinnye, ibi bintu nta hantu biba muri isi ya football. Arakomeye cyane rero, ari mu bakinnyi bakomeye kandi bubatse izina mu gihe kigoranye kandi gikomeye. Kera ugiye wowe abenshi bari kunyumva kenshi wasanga mwari mutaratangira no kureba football, abenshi bari kunyumva wasanga batari banabiza, ariko ndabikubwiye ko kuri UC Sport TV niho honyine wakura ibintu nk'ibi ngibi bikwinjiza mu mateka ya ruhago muri rusange ndetse no mu isi yayo muri rusange. Nitwa Shalom Pereira, UC Sport TV. Subscribe nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi, akora share na comment. Turashaka ko muzajya mutubwira ngo mugira uruhare mu biganiro tubagezaho, mukatubwira muti turashaka ko mutubwira iki n'iki, turashaka ko mutubwira akangaka, turashaka ko mutubwira ibi n'ibi, turashaka ko muduhereza ibi ngibi, tugakora tugendeye ku byanyu kugira ngo ugende wegisplora isi ya football cyangwa se isi ya ruhago muri rusange ndetse n'indi mikino muri rusange mu mateka anyuranye n'uduhigo ndetse n'ibindi byinshi tuzagenda tubagezaho. Ku mwanya wa gatatu turasanga uwo bita Pelé rurangiranwa, ni umunyabrazil, ibitego 767. Pelé yafashwe nka the best football in the football history, cyangwa se yafashwe nk'umukinnyi wa mbere mu mateka y'umupira. Iruhande rwe hatereke Diego Armando Maradona mu gisekuru cyabanjirije iki turimo. No kurinda bikubwiza ukuri ko uyu Pelé mu bantu bazi bya football, mu bantu bazi by'umupira, mu bantu bazi ibyo umupira aricyo, uyu mugabo wabaye mwiza mu kibuga igihe kirekire mu ikipe yo muri Brazil yitwa Santos, yahatsindiye ibitego 643. Ndabizi ko nibuze by'umupira ibi bintu waba ubizi, cyangwa se niba utarabizi tubere hano kugira ngo tuguhereze ubumenyi utaruzi cyane mu isi ya sport. Ariko binavuga ko ibyo ari bike, ibitego 673 ari bike kuko ukurikije uko yagiye akina n'uko yagiye atsinda, ngo yatsinze ibirenga 1200, ariko byabandika ko ibitego yatsinze mu buryo bufatika kandi bwemewe muri ruhago ya mu ikipe yitwa iyo bita Santos ni 643.
niwe mudasimburwa n'ukuri. 77 yabitsinze mu ikipe y'igihugu ya Brazil mu buryo bwemewe. Pelé niwe wa kabiri watsindiye Brazil ikipe y'igihugu ibitego byinshi. Yatwaranye ibikombe 3 n'ikipe y'igihugu ya Brazil cyo bita FIFA World Cup, abitwara mu buryo bw'amayobera cyangwa se mu buryo butangaje. Ewan yabitwaye mu buryo bukomeye cyane ku buryo bigoye kuba azabona umuntu umusimbura mu buhanga bwe, uretse ko impano zigenda zivuka ari nyinshi, ntawe umenya hazagenda havuka myinshi cyane. Tuve kuri Pelé rurangiranwa wagiye unakora ibitendo n'ibitangaza mu kibuga, tugere kuwo bita Romario, nawe n'umunyabrazil watsinze ibitego 780. Romario is the highest goal scoring Brazilian and legend of the game. Nkuko ibinyamakuru bitangaza cyangwa se bikora intore zitandukanye hano ku isi zabagiye baca uduhigo dutandukanye, uyu Romario bamushyira bamwita umukinnyi ukomeye wagiye utsinda ibitego byinshi mu mateka ya Brazil. Ni legend koko nkuko byanditswe, yatsinze ibitego 780. Ariko nanone hazwi ko yatsinze ibitego 1000. Ababikurikirana hafi bavuga ko ibitego 780 bamubeshyira ko yatsinze ari ukumubeshyira nyine, n'ubundi ko ibitego yatsinze ari 1000 mu mikino yagiye akina itandukanye muri kariyeri yiwe. Ikindi kandi yagiye ayobora iyo bita la Seleção, ikipe y'igihugu ya Brazil mu bikombe bitandukanye by'isi, nk'iyo twavuga nko mu 1994. Romario is also featured for clubs like FC Barcelona, PSV Eindhoven and Flamengo. N'amakipe ni Flamengo yo muri Brazil ndetse PSV Eindhoven barano barayizi cyane, ndetse na Real Madrid arurangira mu makipe ana FC Barcelona mu rurangira mu makipe aba hano ku isi. Ukeka ko ku mwanya wa mbere habarizwa nde magingangaya mu bafite ibitego byinshi? Ku mwanya wa mbere hari uwo bita Cristiano Ronaldo, n'umunyaportugal watsinze ibitego byinshi magingangaya arenda kuzuza 800, ariko ubu ngubu afite 743. Ronaldo kandi yagiye atsinda ibitego byinshi byagiye binafasha ikipe ya Manchester United yo mu gihugu cy'Ubwongereza, ni muri Premier League. Nyuma yaho gato aza kwinjira mu ikipe ya Real Madrid, ubu ngubu aza gukina mu ikipe ya Juventus Dortmund hariya mu gihugu cy'Ubutaliyani. N'umugabo ukomeye mu munyabigwi, umugabo ufite Ballon d'Or zigera kuri 5, afite inkweto za zahabu zigera kuri 6. N'umugabo wagiye ukora ibitendo mu by'ukuri, umwe mu bagabo bafite ibitego byinshi mu ikipe y'igihugu ya Portugal, kuko afite ibitego 109 byose. Ashobora kuzagira ibitego byinshi cyane umugabo kuko akiri mu kibuga. Ni umukinnyi mpuzamahanga isi igeze imenya, isi igeze igira. Ubu ngubu tuvugana yagize gutya, aburera afite ibitego 783. Ni uwa mbere ku isi mu afite ibitego byinshi mu mateka y'isi. Biremeza ko ari umugabo ukomeye, kandi ndabizi neza ko nawe tubyemeranya nk'uko amateka ya ruhago abivuga hano ku isi. Nitwa Shira Pereira, ikiganiro cyangwa se televiziyo ukurikiraho bino biganiro yitwa UC Sport TV. Ni ukuri komeza dukunde, ndabizi uzishima. Audio Jungle.